binatai calon matur seledet galah sebengkes mekedaru gas gas ges ges yang salah tingkah. Malam minggu kedua neapelane kedua ngayung sepedong bang zaman Jepang penganggo kemeja celana kelas emperan sepatu ket putih batali seiwang kala ketiba binatai calon matua seledet yang nu masih mesebeng kebo kasang kesek tiang minggat kabur. Hei calon matua apone kedotang tampang tiange subuh sing mirip bajingan apa kerana soal penampilan tiang apel pusing caro anak gedongan. Malam minggu ketelu neapelane ketelu panjengahe metunangan pangpayu nyetir mobil super kijang nyilih di Banjaran sial siul megaya panak jenderal. Rikala ketiba binatai calon maduel mekitung haka noleh tingkah mekedadu yang mendandan sekali panak raja. Oh ene calon maduel ne idaman nelamanku gagah nyetir super kijang sing kawang barang aneh abadian super kijang gelah timbal di Banjaran. Malam minggu ketelu neapelane ketelu panjengahe metunangan pangpayu nyetir mobil super kijang nyilih di Banjaran sial siul megaya panak jenderal. Kala ketiba binatai calon matua mekitung akak noleh tingkah mekedadu yang mendandan sekali panak raja. Oh ene calon matua ne idaman ngelawanku gagah nyetir super kijang sing tawang barang aneh abadian super kijang gelah timbal di Banjaran super kijang yo sinawang manyilih di Banjaran super kijang yo sinawang gelah timpal di Banjaran super kijang yo sinawang manyilih di Banjaran super kijang. Sedina-dina tiang hayalan anak bajang jege gene ko selat jalan sangat kena mekitu nagiang lakaran gon gegelan kewalu minder ben modal mejalan batang lemah
Ye tawang bajang obralan Tusing buin tiang enehang Jegek seksi bajang obralan Nanging yen kantong pas-pasan Si munafik tiang begitu nyoba Apa buin yen dadi inepang Ane sing merluang modal Tusing mikir tiang luar nolak tampil seksi ngedoden ganti-ganti motor nih parkir ngapelin hilang peteng teko semengan sebab layu caruk kekenyelan marejani ye tawang bajang obralan tusing buin tiang enehang gek seksi